opera je jedna vanvremenska umetnost i to je zapravo stereotip, pogotovo u inostranstvu, mada evo i kod nas, hvala Bogu, menja situacija. Ima sve više mladih u operi. Nije problem da mladi nisu zainteresovani. Problem je što je kvalitet predstava uglavnom jako loš, nažalost. Tako da takav sadržaj nije atraktivan. Kostimi su stari, režije su onako dosta zastarele, a inače opera obrađuje sve teme koje zanimaju mlade. Opera je puna ljubavi, puna ljubomore, puna te strasti koju svi mi tako volimo. Pa, kao što sam već rekao, potrebno je mnogo sati vežbanja. Dakle, vi ste sami u sobi sa svojim pedagogom ili pedagozima, radite po ceo dan, dakle, od ujutru, na primjer, 2-3 sata, popodne isto 2-3 sata, ako želite da napravite nekakve rezultate, zato što je sama tehnika veoma kompleksna. Da li smetate дека ovde во Srbiji ili pak zemljite na Balkanu dava dovoljno uslovi za da se uspeje prosperira kako operski pevač? Pa čudno je da, eto, važi to jedno uvrženo mišljenje da opera nije interesantna mladima, opet imamo tu jednu hiperprodukciju. Mi u Srbiji imamo 3 akademije, a svega 2 operske kuće, zapravo nemamo operu kao instituciju, imamo operske ansamble. Tako da oni prosto nemaju ni mesta gde posle da se zaposle, a drugo, nije dovoljno posjedovati samo glas. Osoba koja hoće da peva u operi mora da bude inteligentna na jedan poseban način, da vidi, prepozna i da čuje to što je dobro u njenom glasu, pevanju, i da vidi ono takođe što nije dobro kako bi mogla da promeni. Da li poznavaš некои mladi koji studirат i se posvetili na operata i da li сакаат да успеат овде или пак ќе треба да останат во странство? Ovako, to... Иднината за операта и младите. Ovako, to je dobro pitanje. Većina naših mladih pevača odlazi u inostranstvo baš zbog nemogućnosti da ovde nađu posao. Dakle, mnogo ih je. Traži se kvalitet, a mi zapravo imamo samo 2 pozorišta koji imaju stalan repertoar, ima ih još, ali tu se opere ne izvode stalno, već povremeno. Tako da i za njih same je dobro da odu u inostranstvo, zato što je njihov talenat tamo odmah prepoznat i imaju mogućnost da se dalje usavršavaju, da prate aktuelnosti i da upoznaju svoje kolege koji ih mogu dalje preporučiti. Većina naših mladih pevača čini mi se da odlazi u Beč, nekolicina je otišla u Rusiju i oni srećnici koji uspeju, po meni, srećnici da odu u Italiju i da tamo dobiju neki svoj angažman. Mislim da je to ipak Italija je kolevka operske umetnosti i uvek je u samom vrhu. I kvaliteta i što se tiče ljudi koji tamo rade, neprikosnoveni su. Ali obično većina naših mladih pevača po završetku svojih studija odlazi u inostranstvo. Tamo uglavnom ostaju, mada ima primjera koji žive prosto na relaciji, na primjer Beograd-Beč, Beograd-Rim ili slično. Što sметаш според тебе од твоја перспектива дека треба да се направи за да се задржат овие млади овде на Балканот и да се сочуваат таквите таленти? Како може да инвестираме во нив? Pa to je jako teško pitanje koje mora da se rešava sistemski. Kultura u našoj zemlji je tretirana na jako niskom nivou i sredstva koje se u nju ulažu su jako mala, da ne pričam, opera je jedna skupa zabava i to je činjenica. Mora se povesti računa o samom repertoaru, da se operske kuće ne ponašaju kao sistem zatvorenih sudova, zato što je to prosto nemoguće da se održi uopšte kvalitet, nego pevači se moraju smenjivati, naši da odlaze u inostranstvo, da imamo gostujuće pevače koji onda teraju naše dodatno da rade na sebi i da održavaju jedan kvalitet, ali opet pre svega toga opera treba da bude jedan od nacionalnih interesa, pre svega u našoj zemlji.